the Ahenkan show, so dear. Africa. Africa. Give it to them. Give it to them. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
from Africa. One station. So baby, be a flower, the one no more than Samaya. Samaya, don't tell what it. And Casa, when you mean it, be free. So baby, be a flower, the one no more than Samaya. Mini and of way. Casa, when you mean it, be free. And Casa. Wanyame wa mawuya Ankase Awiasi awumaya dia wukone sei Wabasasias Asana wa bebo dia Mini adafwe Mekaso Wanyame ni mefriwo Ankase Wanyame wa mawuya
Africas. Okunkum Africas. Okunkum Africas.
No challenger. Yes, you do. Yango pompo Davida Yesu ne do with you Ayo do kan Odo timoda Odo eni awiaya Ewom sa wiase ya dendia Ezunya kupom ni nima Ewie mi kan tra sababi awo bia me mo ha Na won't say Ya vasida ama Oduma nkuma nyankopon wo bonipa No dia sa sihwe ni pansa Se yendidi so Na yantra Na wokura yemudi yani baby abekobia Ahenkan. Yes, of course. We are the best. 93.3 FM.
program when you to this Akwaaba dry. Every no me and San Copim said no Siababo. Yenchele cry. I own your Bama Gugroma, Matrase. Get through Bisa Maba. Never video network. Every Akoi. And I'm going to dear. Here there, super hot. I want to the Abato Potosu. The Tomuzwa. Mother, if you have a struggle. Moyana Adrugana so Mahana Adiawayama Oh Afena Druyan so Adiawayama That was it. Every day. Every day. Hallelujah. That was it. Maybe I will be a Himusa. Maybe I will be a Himusa. Every day say Himusa. Oh, hallelujah. Edu baby awrade amafo asriyan omu si ya twetwe awrade ye ni siga o awrade gana ya din o sabo ma me kwa mayana sabo ma me dia mayana awrade my God! Oh! Yes, sir! Baby, I'm ready! Jesus. And then we have a person show Kurambi. And we have a person show Kurai. You see, she turned her cans into cans and her dreams into plans.
Awie asɛm a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ ade a wo sɛ wontumi nyɛ no ɛna wie sesa no na wɔ na woda yɛ som a ɛwɔ w'ani soɔ sa da yɛ som na woasom no ɛna wie meka kyerɛ wo sɛ ma da yɛ som no ɛnsesa na nyɛ plans obi nti aseɛ ɔsɔfo obi kyerɛ bisam sɛ deɛ asɛm na kwakunkum akan edu baabi a wɔ anisuade hu sɛ ɔbɛyɛ football a wode ɔbɛbɔ bɔɔl edu baabi a wɔ anisuade hu ne sɛ Ghana yɛ international team Black Stars wobɛbɔ bi but wo nhyɛ aseɛ sɛ ɔbɛbɔ mfikyire bɔ ɛbɛda no atumi abɔ bi sɛ woyɛ adwen sɛ ɔbɛbɔ Black Star nko ade a ɛne ɔbɛhyɛ aseɛ sua bɔɔbɔ because sɛ woansua bɔɔbɔ a ɛbɛyɛ den sɛ Black Star wobɛtumi abɔ bie edu baabi a you need to turn your poverty into riches. Mame edu baabi a woni your friend yade wo ba pray sɛ wo nso bɛ wo ba ne bi. Edu baabi a you need to turn your disgrace into grace. So atias here. Ebra nipa nyina egu wanimu ase no ka kyerɛ wo ho sɛ ɛneɛ saa nungwe ase no wo de bɛ hyɛ wo ho anumonyam. Ɛnyɛ wɔn a mukunu amuka sɛ wɔn kunu nso ana ɔbɛyɛ ozana Mimi kwaku mi wi ase a me ba ye ade a mi kyire sa obi be kan kyerɛ me sa saade we mi ntumi nyɛ me prove wrong ade ba ko a mi kyire no a ya de wo me mame ɛna wie nipa ba kan kyerɛ wo sɛ wo de obɛyɛ hiania de akɔ wo mu ka kyerɛ nipa sɛ no me yɛ sikani na before so obɛyɛ sikani no it's based on you ejira wo so obɛyɛ sikani a wonya adwuma bɛda no ayɛ sikani obi ba kan kyerɛ wo sɛ wo store wontimi mmie bi kan kyerɛ ne sɛ wo be bie store ama na ba hɔ ba betɔ ade edu ba bi obi hu sɛ bogya so utiri so na wo serew wo se ababa wa fɛfɛɛfɛ na niema mienu pɛ na so that person do not knows your dreams wonim but can't tell me say your dreams are turning into your plans because Diana was some no and one kasa wutirim and we me bisa say wa bra bawo da ye ben and I was some and we me bisa say wa juma wo da ye ben and I was some and we me bisa wo sa wa wade no and won da ye ben and I was some because Diana was some no trim. But before said Diana beba no, unless you make your plans. So I say, and I'm a son Diana matoka. And te bedam pona matimia tokano. And you me pay juma yana matususu. Na se misikano edru baby ya toka. Me dia kwakoto nje urade boame. So then time
You are turning your dreams into plans. Nipa bebre asom daye some ye sikafo but say ya make say omo ye hiafo because they couldn't turn their dreams into plans. And then we make can't say daye bi a wasom no. Ma daye ne mram. Na daye ne ye kese. Oh my God. Nipa ba ko me pa na asem. Na waman ne daya som abam. Waman ne daya som amu na bam. Waman ne daya som anka ne tirim. Aya na na akofo ado. O kan say o pesa o ya president. Na akofo ado to o tetom prensa. But wamanu amu na bam. O ko tenase no hye plans. No catchela no say Ghana for maba monsan so me hwe. Because no person die no. E bom e ma no. Mami awia mi bisa sa daye be na wasom abusua ni mu. Daye ben die na wani da so. Wo plans and saying na wo pasa wo ye wa abrabom. E wasa wo ma daye no e rarity things. And now we tie wo be asom daye say wo ya sorry but make say sorry gruntimin TV bisa on say die na wo be yo. Let your dreams turn into your plans. Waba bisa me son daye na mawo nenso me ni yefuna yade wo mame mini awurade pasa wonyemo wo but wo no we are not ready. And now let your dreams turn into your plans. Ebane sa odaye enka wutirim. And by invozo mum asom daye na hwan na bekyere ase ono nkwa nanim. Ba so sa ase so ye ho adwuma ebam. Enti sa oson daye na sa odaye na wasom no. Entimi amamu ancha se wa anya ho adwuma. Eya abrabomu daye ho asam na mekan. Maybe wo ahoden no ene tumi no say me pesa me ye bibi sei but untimi mpagya wo ho ena na wie me ka kira say pagya wo ho na ye nsose no na ma ne mram because ne waka no e wo se otumi ye eni kwan say o ka kira say mintumi dabi ma mintumi no anya matumi ena wie ma wo mintumi no anya matumi because mintumi no ebu nipa bam mintumi no ekum nipa mintumi no asai nipa mintumi no eka nipa se mintumi no emanipa nkonanim mintumi no emanipa sanka niema ewasa ne nsaka awie ma wo mintumi no anya matumi eba ne sa wadi nim abrabom medical ka kire so bra ye ko abrabot te sa football. Without planning, you can score. And this I was a show football, yeah, which goals I adore. And we are telling na dream home. Na catch the home say, me ma medaya no, ababe a prance. Na uradin so ton super good ni person. Obeton super ama wabrabono asisa. Gana ya dendie. Baka un se obi aola e mo bra enfama. Just a one kasa. Dini na no yato ade. Dini na no yakodwa. Enti men na because se wo da ebe hia o. Me din di kwa kunkroma Africa se. Ichemu bako ade ko. Wasi se mitri yansio. Agame tinsia na no na abo. Kabesu ama. No na ba me ko commercial break. Jeremia ni ho. Sinyago. Yimpa ya ma wo mai. The best one, my year. Who's that was your bro? Who's that guessing us all? You're better than your better. Yes, what baby? I can say,
Na number be commercial break. Ya koba. Ya twa so kopem se no sia bebo. Ene de wano pasam ebeba. Ghana phobia no pasam. Ene wano pasam no bebezi wa boabo ha. But before that, I'm faster that pays my sister Yaros Motors. Shawu Tiabe now you'll be open moto be a chi. And I say moto nimpo will be dada. That's what I say. About job modern pa. So because sister Yaros Motors. Now, Obama motor spare parts here, Papa. Now they are fixing motor no now so to me. And I see we are pelogi aboboya Absonic Nia Biato. Hey, sister Yaros Motors. Me pa chobo modern sound in bed in South so. I came down on a frosty batty for the bang. Say we are motor in the engine crown our part. Hey, sister Yaros. Hey, friend 0244 728004. O friend now sabi to me can obeboa. I'm on your moto papa echi. The Pajaria say would hear me a TIME time heba mischa. Your number one heba medicine in town. Acha so be a pebi wo so mamare so be pebi no atom. So nya bi etona se wono ma ho be top because etimi malaria fever. Wona to bi no onyina di wa dance say ye. Sisi ase wo fia na se ba bia na ka se malaria che we din ba kompo bi abo eye time heba mischa. Unya bi no mu a udam Ebia wa egbo wa no ma yonyonyonyo ntimi nidi ni na no e time heba mischa. Baba so be pebi no ato ne bebo a. Ya sanso the time HH heba mischa e dia ba. Masa e support your immune system. E ma nkwamo a wonya den. E ma wo gira wo nan so. Emre yo na wa ye ni na yi ni na da free o. E ma wo feel good. Time HH Herbal Mixture. The Pachoco Herbal Shop. Pharmacy Shop will be an Coco GB. And I'll so be to me a Freya 0244 417669. A TIME Time Herbal Mixture. Bobon and Pass so Benum be never bow pa. A Pacho the Justice Roofing System. Ye bodan so mane ya akono sa wo odam patama na sa osemeboa sa wudura sene a South Brim Rural Bank omodan na eben asene da background no on san yesi akrusu aboso no efe keke ye ne ye the Justice Roofing System ye nsano nyuma bebre e wa kemodam patamu ha Obi anso aye bone dan so bia no complain. Obi agi atomu se aye. Se nchense na opa ato na se openua. Aye the Justice Roofing System. Akemoda branch no. Ye ne Hector Primary School na din hwe ni mo. Aye Freya 0244 440362 and 0264 187012. And at 0302 947796. The Justice Roofing System. I'm a damn boss, so I come up. About Jerry as a wood, me a Dominion Herbal Powder. Angel Dominion Herbal Powder. Your number one immune booster for your general well-being. About Jaya should be not to what Unti ya Pitin drugstore any pharmacy shop herbal shop will be able. And Tibabia Bedrubia Nahi someday there. About your no pebia to know you should have bet me a wow.
Etimi any chronic disease bia. Yadie bia ya kwankwa ba betena wo mu. Na tete wo jojo wo. E mountimi nkowa ni mu abrabo mu. Me pacho eya Angel Dominion Herbal Powder. Diabetes, stroke, syphilis. Me pacho ebi edura na adwekra wontimi na. Eya na wakoma ball pali no ni so ayotum. Eya Angel Dominion Herbal Powder. Ne wo hia yensuehia. Osa atre a yede ye spoon yede ye tea no. Osa ba kungu mu anu akam nom. Ema no mema nom anwumire. Ene anopa nyina utimi Bobby. Obetimi afra Angel Dominion Herbal Center for ebra apedudu atu. E won 0543 158195. And I says so dra kemo da adwam a ya bisa na ya provision store. E ya dom. 0265 288181. Kennedy Drugstore. Nana Chuma said Drugstore bi o. About yourself called Divine Victory Hospital. Angel Dominion Herbal Powder bi o. Na kwa kope. Unya 12 years ya menum bi uma kwada nu for abe. About you say wonyem so a menum bi. Angel Dominion Herbal Powder. Yes, your number 1 immune booster. Unya bi no ultimate say yes. One num edru papa. Na medical ka kire say ene wano pa asem no. Eye aboabo issue ena yede eba. Na nyankopon ya adom a yewura odi Ahenkan Kwame yobo anom ebebo edwa bi ewa aboabo ahimfie animo. Na omuwie ye no omo keka omo nsase. Se aboabo ya gatesi ya aban ombe tutu mu na omo anye na omo agya ho no ya ye ba beye ya de nyame ya adom a ekena eda na duru ho ena akwa ne kankyere ni wura se dan duru ha na ekena ye behia wo bia mo a enti ene wano pa asem no eho ene yigina ye wi a ye be bie phone lines no ene aboabofo ene eye moten obia mra mu bi na ye nhwe ahonkeka ye wo sesa adwuma no ya ebe ya de gata na eda fosti oni ni kunu same omo animo na ensuo ta wontimi montra sisi mpo de ensuo na eto no eto bebirinti eba mu nso anwe kura yenya babi mfa ka mfa empanyfo eba abeye odi Ahenkan Kwame yobo a ene empanyfo ombebo dwa ewo aboabo ahimfie nanimo na omo keka omo zasen afa na aduru su se eba abeye ye de chippings ni bibia ba begu ho enti wo de ma me nkobra na me koba nahi Best man capsules and yourself pajamunu ejina so pampi enyanhini no enutai no ehabama no yasai de biaka ho amemua ye de ne papa onum ani kirebein na bema na ekro no best man capsules eduru ageme no he me ka kire nkanche obia me secret ni say best man capsules ena manunum asese yensimi fomu bema bia ma ne nsanka bi se usisi na ya oya so wo premature ejaculation low sperm count obi a wo bra ansa na wadwonso prostate cancer say syphilis gonorrhea testicular cancer and penile cancer no the new best man capsules ura baby eto no bia na ye bema bisasa ope the new best man capsules Akimoda Ochiniba Kennedy Drugstore Chumesi Drugstore LB Amwafu always Kede Aripel Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Herba Posh Ventures and Harrow's Herba. It's Child Herba Center Amwo Suhum Hamza Street and Akofa best man capsules ayasa shemu kenafu fure kradiaba say the confidence crowd peja na manwe obia to bi nkomani kunu ewo fie be ma na niji a wato nwom no na oba no so fili o pedodo a fre 02082888099 ememe monyeme so ye ni o na na ebo kengenga. Hi, Kodimo, what Shirami at the Papa? Bar City and Sounds Company Limited. In fact, hey, Muwo Kromankasa. Akibuda nimpatemudie so be a city day wie ana wo be si dina and one is order on wabebomo mo and a ban original doors mo ton papa nankasa say German doors, Italian doors,
Masu penny ba, yenya wooden doors, afe metal doors, and afe glass doors. Na mo sliding door no, edemus ronkokra. Wo bi door handle asaya. Papa pan wo masu ye. Bansechi and Sons Company Limited. Mu POP no edemus ronkokra. Afe TNJ normal ones ni nyina. Wo benya bia to ya so ye. Bansechi and Sons Company Limited pe. Ena mo tonton tiles a woduo nyina. Say Italian tiles, Twyford tiles, any good wall tiles. Tiles say polish, ana unpolished. Yes, so eton, tile cementa. Yebetimi dia to your tiles nyina. Wo be san so nya home use mattress. And so kwadaso, say a queen size. And now size be a open no. Yanyoma ne boso da fem say ya. Shim, wo be wen ewa kemeda ababu kwantempo so. Rice and danchen one ye wo. Frey 0244 573729 and 0241 856069. Bansechi and Sons Company Limited. Yes, sumo sompa. Classic ointment aye bio kromu hafo pa na dodo no a ehunama toso fefefe sei. Classic ointment said you see a namno se ka se ye ka ho asoma ka de be chi ni nwie ye kan fa momanfo no won mo ya so mreko pa bie de se ekro na agu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ. Classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ. Ointment ne powerful pa. Hwe ingredients ya wode ye classic ointment no ebi ne aloe vera, papaya, petroleum jelly, cassia alata. Honam na ni ba bia ekro pimples eyam ana propro aguo no. Enu anu se anopane nwumre bia wadware wie no. Wode classic ointment no bi ebesere mu. Na be hu se yes, ointment papa bi obabi. Me the classic ointment esiesie me ho ama agye me se enye nanso pharmacies, chemical ne herbal shops. Ane titru, wohene na herbal koforidua. Frisia Bako and Sons Kumasi Edu. Urepash herbal Okaishi Accra. Netufo so afre 0544 791 600 and 0500 799 833. FDA agye ejwedi nkrato yato. Midanya miasiati adonko da min passway. Wo say ye, muka se last year mi jame. Me be complaining say na me dan no nyunti a o jame no. This year me nya company fofora wono mo board dance the whole country. Obi ma eno ne the Justice Roofing Systems Company Limited. Wono mo forget it. Wo board dance so Peter Ampio say nso beto, say wi abebo, say freba befa, say dem etim de etim. Edan no so mpada. The Justice Roofing Systems Limited. Wono mo ene won chance papa pa wo man Ghana mu ha say. Me kan na me chenche mu akwa kosi say. Open chance papa de long span roofing systems are empada it say standard sim, self-lock, IBR sheet, standard sheet, and IDT and MSL. In chance be the Justice Roofing System Limited. I swear now bet me papa 20 years warranty. No the appears one more say boom umpe we now pede. Upe kaya motum de bi da afi me say me agwa re ne person say kai. The Justice Roofing System headquarters no e won crime. Sara so na ya bebie branch baako e wa akem oda ye ne Heta Primary School e na edin hwe animu. Nati se ebia o bo wo dan ni so. Ye free estimation at the mark customers. Ye sign so wonua ye de be ma na de abo wo dan ni so. Nti se wo bo wo dan ni so a ye the Justice Roofing System. E na e wo se wo frɛ yen. Se wo akem oda ene ne mpatam ha. Frɛ yen 0244 44 03 62 ana se 0264 187012 ana 0302 947796. The Justice Roofing System. Sound so na nadia na opese wodi gusu ade potoka semienka ne metal trusses one more sound so eye ho adwum. Freddy Justice Roofing Systems Limited says the Justice Roofing Systems Limited, home of quality roofing systems. Enti anabia simpa ye waduye for hot Sunday na ye na mo apenso ebi wo ho. Adenti ne eni aduye for ho. Ebi wo ho enne ye pensi. Ne ka kire wo se ye wo bi wo ho pa. Ko akemo subu ahaya. Odi for ko asha. Ko akwesi edu heba center. Oye adwuma sane enka ne no. Na ye nananom eye. Yade de. Otinde te. Se koko ene ha wo stroke anase hernia. Obi e wo diabetes. Ehwo e wo obi so asikyire yade ene ne yakeka ho. Anase fibroid e do obi yam. Anase obi entimi so obi ye impotent sabe abreko na abreko odi for kwa asha what in the say oh na se ne wo kan die ya ko akem asubu ahaya eho e no di for kwa asha wo na kokoso ne be sunsun mu anisuo oye adwuma anasa frɛ no 0545 595070 ana 0247 037564 kwa kwasi edu haba center tete atempon no yense free ho.
adwumayɛfoɔ me ma mo ayikɔ Yaaye. na former way Master me wa ha. na nanu cement a me kɔtɔ ma mo sɛ mo fa nya adwuma no sɛn ɛna former uhu cement no Oh master, wunim ade papa pa. That's right. Unisam cement a okofa ba ye no. Sɛ wo to tiles o, sɛ wo ba pras no, sɛ wo twa blocks o, sɛ wo to blocks o, ama ye dwuma ye mbre. Unisem cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wadwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product Unisem cement ye obotom na pepa mu die Na so obi pe cement papa say ya ehemfa no benya bi ato. so we pe Unisem cement bi ato e wa chim dan ni patam ha we be kwa some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station na di ehwani mu fra yen 0243 583 190 and 0540-659-865. So we amazing and now foreman. Now we the enipa beto cement babru 50 bags so ye chewa de free. Some chi enterprise and the day aba achim dan amantra ye ne Dukes filling station edi enhwani mu. Fufro e pure paymentum. A chumudan in Potame. Our time in mat and bar. Aya bias from Kokra e unity a chumudan. None bibi. Nesha so e demufua. Our time in mat and bar. I will bias from Koya to the bamboo in. None bibi. Okon moi. And sound drop your benebia. And uti de bia. Duada Kosiada. One more honor. Okwa benebia na you don't come. Quality wine. Body splash. Perfume. Deodorant. Liquid soap. Foreign sardine. Any foreign goods in now. Provision bianso obenye biato de den say bia obedi dwuma so bi birthday and a program bi no pe bia tena agudwa eno so benya baby kama na de dasron kokra e wo bamboo in and say bia audition bi edin birthday and ani je bi na aba and a person surprise obi a de yan so beba bamboo in wo mo be package kama and a hamper nice one near de akọ surprise ni pa no na mom hye no so say your dan ya dia uncha delivery fee say your dan dia ubetua bibi kakra bamboo in our time mini mat and bar ase woma cha kwan e wa chim dan woma ne MTT de no ene di hwanu mu pe me che police station na e won kwantanu mesro fra na oni mu din sa so sisi ai ne surprise of dofoma 0244 732075 and 0244 868385 our time mini mat and bar bamboo in aji esimi you will love it. Hola la! Edition for Mukita SSC, WASI, HND, and mature students na yadia sendenamo. Akim State University College. Be na pro at home. Opese, we are topper within 2 years. And now say mature student 25 years and above. Akwenya no ababeda ho. Akim State University College aya programs be at say business programs. Ye will BSc accounting, BSc marketing, afa BSc banking and finance, sanso and a BSc human resource management. Enya nunkwao engineering programs and so eka hu be BSc electrical and also electronic engineering, afa BSc computer science. Enunti admission is in progress. Ubetimi apeke forms. Enti shaniso asa Akim State University College ani KNUST ana kawa motuma abano enti uba beji we this year ewo Akim State College at sani wako KNUST pepepe. So we hear yechina kwanya yawa Akim Asene oda kwante pon so. And asabe freye 0207 163787 and now say 0242 256070. Akim State University College. Discipline, excellence, and development. Akwaaba Drive. That's what it's. You're Tikai. You're calling that. Ahenkan FM. Number one station. Akwaaba Drive. Just deal with it. Keep the praise on. It is Akwaaba Drive.
Baby, join the fun. Kolo kolo baby, shokolo. Kolo kolo baby, shokolo. Kolo kolo baby, shokolo. Kolo kolo baby, shokolo. Mama Africa, laissez votre fago infecté. Pardonnez qui va et au marché. Au bourreau, il y a quelque chose. Laissez tomber. Évitez trop gaz. C'est la maté bayon. She